Ti perlu kapeng ke jingpun kam rai ngayo ya ki comments ki jongpi mo ba pi sosi ba ka earning jongpi kam da kiu ba hapo ka FB account ko jongpi. Rai na kalian jonga ngong haswa ba pin objection ya ka Facebook lani haswa ba pin le ke ke da ka ba pi kwa ban complain ya ka Facebook ko. Kata lada ka views jongpi ka kiu rai ka earning jongpi ka hiar te kala ban long lada ngi le utama. Ngin complain balai ka earning ka hiar ma kam kiu ba ka gar pom viral jong ka account jong pi kala biang ndai na kalian jong ngong ba haswa bangin le ik kita ki haswa bangin komplain ni dei ban check shwa ya la ka jong account hatu ka long kumno namar ba bun sin hi ngi sutu bakla ngi smart ban post ni smart ban tap iki reels ki video bat ki dur kumni kamtai henry kata ka post ka jong ni yo le si kamya ngada kamya te kamot ka Facebook kalong tik kembangi triwai geng habang ila sini man wai tu kalang ka ban pu lom rein lanu ngi kemdap jika ban mi ponor mila bantrai tang arnur ma ladang iku lum reps ing te kemut ba min yo sei ya kata kabay nong full inom yo bat yo le sing isulet salangka klem datrai ru min yo sei henry ko pat kalong ni pertan diat bahapo Facebook don kam ya ki parlok kinong kersan kinong page ya ki tu ki post ki jong pi te bun hi ki video ki bangala de pensai ba pihak ban cek ya ka post ko jong pi haba pi tap ya ka post ko jong pi haba nuko por what delete namar ba kala ban keng ya ketuka viewers jongpi hadu si snam ar snam lani lai snam sau snam hadu si post snam ru lara don ki parlok ki barang pek biang ya ketuka dur jongpi ba pila de post lani ke video jongpi ke bala de post hadin si post snam ru kamu hak tak por keng pin sayo aning ya ketuka post ke jongpi sibu menta pi post don nong pek tang lai spa ngot tang sau spa ngot tang sau spa san po ngot lani sau spa kandai po ngot kamu ba ketuka post jongpi kam don earning ye namar ba kampat cross ya ketuka limit bakin day ban siu sipi ma kalong kum security na pila cross kata kamot kan sesiu di parok ki posi na kador ka text page kamot ka day ban cross baik san spa ngut kinong page ndai man poy tang ar spa lai spa sau spa kamot ba pinom yo earning tama what you delete yaktu ka post ba pila post hadin si brai ne arna hadin si snam ki bil kinsa page ar ne lai ngut kan cross san spa ngut kamot hak tak pot pin yo earning di wat mkwa ban complain ya ka FB ndai su yai su yai am yele ban post baik wut yele ban Siang yang kidot kini tenan, kum halang kas ing lani por pisat tiar tiap jan hiyeng, bat kum ni kum tai hakikan kijam kejumpi, pilek ban klik video hangta, kenang bagi video kini tenan, ya kejin smart kejumpi, lani ya kanu ka kam ka ba pitre. Di tangkum tahi, kum dai sibun, sanang itre sidom, bat pinsa yok hek ya uso u patiang.